Programa radial Catequistakuna Rimayni. Anchamanas cañañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis domingo 31 de mayo nisqapiña riki del 2026 hinallataq riki Casillanchistaq domingo de la Santísima Trinidad nisqapiña ari kay hina kaqtinqa kay programanchis Catequistakuna Rimayni ñawpaqman puririnanpaq ñawpaqman taskirinanpaq ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaq yakunan p'unchawqa maymunayta riki mink'ay kamranchis ñañanchiskuna riki hermananchiskuna de nuestras hermanitas siervas misioneras de los pobres paykunapas maymunayta kaypiña kasiyanku hinaqa paykunawan kuska maymunayta mañaykusunchis maypiña chaypiña kaspapas hermanoykuna ñañaykuna turaykuna sumaqta umanchispi kaqta ch'ustikuspanchis mañaykusunchis Diosninchismanta. Llapanchistaq nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaqayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas. Punchawnikuta t'antaykuta kunankuwayku huchaykutari pampachapuwayku imayna nuqaykupas nuqaykuman huchaykunata pampachayniku hina amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq yalliraq mana allimanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Hinallataq mañaykusunchis mamanchis Virgen Mariamanta much'aykusqayki María Diospa graciawan tasqan kanki apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesusaykiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun. Gloria yayapaq churipaq Espíritu Santopaqpas Imayna ñawpaq karqan kunanpas wiñaypas mana p'uchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Anchamanasqa ñaykuna turaykuna iminallan kapuasiankichis kay semana riki ña riki apariyakapusña kay 31 de mayo nisqapiña último día del mes de mayo nisqapiña kasianchis turaykuna ñañaykuna hina kaqtinqa maymunayta nuqaykupas yapamanta ya nuqaykupas vuelta ramuyku kuti ramuyku kay programaykichis Catequistakuna Rimayni urqunta q'asanta riki sumaqta nuqaykupas parischanaykuspa sumaqta nuqaykupas riki Diosninchispas siminta q'ipiyukuspa hina kaqtinqa napaykuyninchis kachun pallan riki pikunacha maykunacha uyarimanchis kay Qusqu llaqtanchispi hinallataq sapanka kay Perú suyu llaqtanchikunapi maymunayta uyarimashallanchistaq hinaqa napaykuy kachun qankunaspaqpas chaymantapas riki añanchakunchis a internet impecable paypa munakuyniwan nuqanchispas q'imiriyniwanmi wach'irimusyanchis kay redes sociales ujunta internet impecable hinallataq nallasuntaq turaykuna ñaykuna kunan p'unchawqa riki manan sapallanchischu kasianchis kay programanchispi asampas kaypiña kasianku ñañanchiskuna riki kay hermanitas de los siervos del misioneros de los pobres kaypiña kasian paykunapas maymunayta napayrukunqaku allin hamukuytataq quykusunchis. Hermana Sara allin hamukuy kachun kay programanchis Catequistakuna Rimayni maymunayta nuqanchis wach'irisyanchis urqunta q'asanta kay programa Catequistakunapaq especialmente hinallataq llapallan hawa llaqtakunapi iñaq masinchiskunapi kay qhichwa rimayninchis runa masinchiskuna maymunayta uyarimanchis paykunapaq huk hatun napaykuyta aparichisunchis hinallataq allin hamukuyta hermanita quyki. Gracias, buenos días, llapan rico kunapaq. Nuqayku kayku hermanas misioneras siervas de los pobres, hermananchis Rosemary nisqanhina. Nuqan hermana Sara kani, nuqa kasiani kunan kay congregacionpe responsable general hina. Entonces kunan kayman invitamoranku, gracias. Y kunan kay urasta nuqaykuwan compartisunchis taytanchispa palabranta. A ver, kusa ñañay hermanita Sara allin hamukuy kachun programanchis paymi kasian riki Madre Superior nisunmancha kay congregación nismanta hinaqa kasillantaq riki kaypiña ñañanchis llapanchis yaqacha riqsirisuma hermananchis Yeni paypas riki kasian kay
es que vida consagrada nisqapi maymunayta paypas haykuyapuspa maymunayta qatirimusyanña paypaqpas riki allin hamukuykachun napaykuyninta paypatapas chaskiykullasunta. Allin punchaw kachun llapallaykichiswan llapallan runakuna uyarikamushankichis llapan tiqsimuyuntinpi. Noqa kani hermana Jenny kuna rimari wakirichimusaqku Santa qillqamanta kunan punchaw llapallaykichisya uyarikusunchis. Añay Jenny, hermanita Jenny, maymunayta ariki nuqaykupas kusirikuyku kay programanchis katikistakuna rimaynin ujunpi. Hinallataq kasillantaq hermananchis sutenta qayrapuni pero payña presentaron con maymantan paypas riki visitaramanchis hinaqa paykuna kashanku aswanpas hermanitas misioneras siervas de los pobres pero paykunapas ashka llaqtakunamanta kayna vocacionkunawan haykurinku paykunapas sipashllaraq maymunayta qatirikushanku allin hamukuykachun programanchisman ñañay sumaq graciaki sutikita niykuwayku y napaykuytataq maymantacha uyarimashasunman o especialmente pikunata chanapayrukuaqpas. Allin punchay kachun ñañaykuna kunanmi ñuqayku rimarimsaku ñuqa sutimi Sabina, hermana Sabina, pero llapallaykispak allin punchay kachun ñañaykuna turaykuna llapan llaqtan suyunpi. Añay kusa ñañay Sabina kunanqa yachasqanchis naturaykuna ñañaykuna ari kay programanchis katikistakuna rimayninpi kasianchis hermanitas misioneras siervos de los pobres paykunaq maymunayta riki acompañawasunchis kay programanchispi hinaqa ari kasianchis ñariki hermana Sara paypis madre superiora kasian ñañanchis Jenny hinallataq hermananchis Sabina hinakaqtinqa turaykuna ñaykuna ari domingo a domingo maymunayta wach'irinchis kay programanchis katikistakuna rimayni urqunta qasanta ari kunan 31 de mayo nisqapi ñaykanchis uyarisianchis Santísima Trinidad y maymunayta nuqanchis wach'irishanchis ki radiokuna chawpinta riki napaykusunchis riki radio La Salle de Urubamba, radio Sangate de Ucungate T'inque, radio municipal de Paucartambo, radio Illari Quebrada Honda, radio San Cristóbal de Chinchero, radio Vidahuasi, radio Poder Huayna de Cauriquispicanchi, radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador Calca, radio municipal de Ampares, cable Ari TV por Abancay televisión Chawpintapas maymunayta riki qhawarimasianchis Abancay llaqtapi, radio municipal de Colquepata, radio municipal de Cazca, radio municipal de Sangarará, radio Limón de Coazapuno, radio Virgen del Carmen de la parroquia de Paucará, Huancavelica hinakaqtinqa turaykuna ñañaykuna ahnatay maymunayta riki wach'irisianchis kay radiokuna jujunta manapascha wakin radiokunata riki napayrakamita atisyaykuchu qankunaspis riki turaykuna ñañaykuna maymunayta añanchakuykis y seguimos nuqanchispis riki ñawpaqllamanpuni wach'irichasunchis kay programanchis katikistakuna rimayni ari kunan domingopis riki wakinqa yasta ña nuqanchisqa rumbo riki kasianchis mayman riki taytanchis qoylluritiq wasinman riki puririyusanchis ña qayninchik p'unchawmanta pacha riki wakin nacionkunaqa riki puririyta qallarinkuña ch'isi tutastin puririyunkuña kunanqa yasta ñacha mawayanimanta hasta haqay sinaq'ara wayk'uman ña riki ch'usayushanku paykunapaqpas sumaq napaykuykachun en especial riki radio Ausangate Ucungate T'inque qankuna sumaq napaykuykachun paykunaq llaqtankupi kay peregrinación sumaqta aparikun watan watan y chayta yuyarishanchis riki día central kasian martes p'unchawta taytanchis quyuritiq hinakaqtinqa turaykuna ñañaykuna chaytanispa napaykullasuntaqa qunqarapsianchis riki Monseñor hatun michiqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada chaymantapas llapallan yayanchiskunata napaykunchis sapanka decanaturakunapi sapanka parroquiapi sapanka capillanchikunapi maymunayta domingo a domingo acompañawanchis paykunapaqpas riki chaymantapas aswanpas napaykullasuntaq llapallan katequistanchiskuna llapallan kay Cusco llaqtapi hinallataq kay Perú suyuntinpi riki maymunayta katequistakunapas paykunapas maymunayta animarmunku llaqtakunapi llaqtanchiskunata acompañaspa paykunapaqpas sumaq napaykuykachun imatawanchu ñañay Jenny matipaysunmanpas o pikunatachus napaykusunmanpas kunanqa domingo de la Santísima Trinidad nisqata riki yuyarisianchis. Ari ñañay Rosemary nuqa
napaykuyta munani entero suyuntinpi wayna sipaskunata wawakunata siempre pone participacionku qhawaspanku uyarispanku kay radio ninchispa ukhunta chayachakama mana Kusa ari wajarik sunyari equivocación kunapas que redes sociales ujuntaps maita wachirisianchis que nariki willakuykunawan programanchis kunawan predicación kunawan taki kunawan wayna sipas kuna amaña chaykunama chinkaykusunchu waqkunamanchu aswampas chaykunata riki nuqanchis qhawarispanchis maymunayta kay vida consagrada nisqamanpas chiyaykusunman maymunaycha kama ankhina nuqanchispis yastañariki puririsunman chaypiqa maymunaycha kawsakusunmanpis riki chayta nispa turaykuna ñañaykuna ari kunanqa yuyarisianchis imata hayk'ata Domingo de la Santísima Trinidad qayna domingo yuyariranchis nuqanchispas Espíritu Santo hamuyninta karan riki Pentecostés Espíritu Santo hamuynimi yuyarikuran turaykuna ñañaykuna kunan domingotaqmi Santísima Trinidad chaypis kashillantaq turaykuna ñañaykuna chayta yacharisunchis kunariki chaypaq ya turaykuna ñañaykuna makilla uyarikamusunchis hawa llaqtakunapi qankunaspis riki ñacha wakinqa kuhichutaqpis huñuytapas tukurushankichis ña wakillanqa riki qilla kaspalla hasta tardekama riki mana huñuytapas atishanchis pero wakinqa yastaña papatapas huñurak punkuña chaymantapas aswanpas kunanqa ch'uñuy murayayman hinaña riki ch'uñuta ch'uñuyamunqaku murayata ruraymunqaku chaymanña haykuyushanku chaynaya kasyan kay llaqtanchikkunapipas maymunay riki hawa llaqtapi kawsakuypas kiyuq llaqtakunapiqa aswanpas llank'anallawan kaypi kanchis pero domingo p'unchawqa siempre churaykunanchis kanqa tiempunchista taytanchispaq chayta nispa ñañaykuna turaykuna kaymi kasyan programaykichis Catequistakuna rimay hina kaqtinqa kunanqa kutiramsunchis segunda parte nisqawan ñaya turay ñañay kutiramsunchis kay Dios yupaychanaq takiq qhipachantaya maymunayta kutiramsunchis Escucha las razones de mi boca. Saludamos al hermano Augusto Janjo Pérez por Urcos, Cusco. Anchapunas kay ñañaykuna turaykuna kay hinaya maymunayta riki Dios yupaychanata kipas maymunayta ch'ayñaymusharanku hina kaqtinqa ari turaykuna ñañaykuna kunan qariki yastañaya llapanchis santuario Señor de Qoyllurtiman riki puririusianchis wakinqa kay nisqaypis hina qayninchik p'unchawnraq riki lluqsiriyunku kay nación antamantapas paykunapaq phuq hatun napaykuykachun ari qayninchay tardemanta pacha a las 6 de la tarde karan maymunayta misa aparikusharan anta la capital chaymantapas riki puririyakapunku paykunapas haqay santuario Señor de Qoyllurtiman ñacha kay horastaqa camino hacia el santuario nisqapiña kashanku paykunapas vía crucis ruaspa puririsianku maymunayta
hinallataq wakin nacionkunapas ari kay Cusco llaqtanchispi niki 8 naciones nisqaya kashan mana solamente Aswanpas Antallachu ni Cuscollachu sino son 8 naciones de nuestro Señor de Qoylluriti hinakaqtin qari turaykuna ñañaykuna kaykunamanpas puriyninchiskuna kashan imaraykuchus huk lugar santo kashanriki mana nisunmanchu wakinqa niwanchis qankunasqa ima rumi aduraqcha rinkichis qankunasqa idolatran kankichis qankunasqa Jesusta q'ipirukushpa purishankichis yanqa Dios ni nispa maykutin niwanchis ashka Dios niyuqmi kankis qankunasqa nispa manan turaykuna ñañaykuna kay taytanchis Qoylluritimanta rimarispaqa mana nisunmanchu manan huk Dioschu huk Jesuschu nisunmanchu sino kikin Jesucristo taytanchismi chaypipas kashan imayna nisuma sapanka santuariokunapipas riki Señor de Huancas, Señor de Torrechayoq, Señor de Pampak'uchu kaq Jesus taytallanchismi imanaqtin nuqanchis rinchis imaraykuchus chay lugarpi chay justus chay kunan puririshanku kay sinaq'ara wayqupi mawayanipi chaypipuni Jesus taytanchis ijurirqan chikachallanta ñañay yeni hermana Sara willarusaykichis kay taytanchis Qoylluritis ijurisqa Marianito maytaman kay chikucha karan estanciapi tiyasqa uywa michispa hinaspa tayta mamankunataq tiyarqanku llaqtapi mawayanipi hinaspa kay kasqa kay huk wayqin kallasqataq ña machuchaña kay wayqintas Aswanpas riki mana imansuti ñachariki machuchaña kaspaqa riki enamorakuyta ima qallarin maliakuyta hina puririyta qallarin kaysi irqitaqa saqirparinpu Sapallanta michata. sapachallanta ñañayen saqianpu hinas chikuchaqa uywata michispa ujiata michispa alpakata michispa hina chaypi kashan riki ch'inñiqya chayqa kayllamanmi qunqay hamun huk amigucha nisunmanpas hina kay niño Jesús nispa kaysi ijirimusqa kay rit'iq qhipanmanta chiraykun tapusqa riki iman sutiki nispa nuqaqa Qoylluritin sitiyqa nispa Estrella de la Nieve nispa Manuelito nispa niño Manuelito manta riqsillankutaq hinaspa kay wawawan kushka puklliyaq kasqaku p'unchaw imaraykuchis kay taytanchis kay wawachaman tukuspa apamuq kasqa mijunata ima t'antakunata ima apamusqa chaysi pasaqta puklliyaq kasqaku paykunaqa ishkillanku wawachakunaqa chaysi ujiakunapas mirayta qallarin chaymantapaqpas pushkanansi kasqa chikuchaqa no hawa llaqtakunapiqa antesqa riki pushkaqlla kanchis riki willmata ruturunku chaymanta t'isarunku chaymantaqa pushkanayki ovejeruqa entonces kaytapas askatasiya ruwarunku ratulla kaysi huk runakuna rikunkuman karan chaypi tiyaqkuna karunmantacha qhawanku kay wawachata hinaspa ninku sapa p'unchaymi wawachaykiqa tayta mamankunaman willaku sapa p'unchaymi wawachaykiqa pukllayshaylla huk chikuchawan manan kuraq chikuykiqa kanchu Aswanpas nispa mana chay kuraq wawaykiqa yuyanpaschu maypicha purikamun pero Aswanpas kay huch'uy wawachaykiqa sapa p'unchaymi huk chikuchawan kaysi tayta mamankuna chiqayta rinku no chayta no watukuq estanciataqa pipunitaq kaman kay wawachari nispa pipunin kaman kay wawacha nispa kaytaqsi qhawamuspanku rikunku chaysi qunqaylla kay wawachaqa riki runata riparaykuspaqa chinkayta ima qayari mana rikuchikuyta munanchu mana riqsichikuyta munanchu hinaspa pero ichaqa Aswanpas kay Marianito mayta chay chikuchaqa yachanasqa kashan kay wawachawan hinaspas qunqaylla kay amiguchanpa kay niño Manuelitoqa kay Qoylluritiqa p'achachan thantakuyta qallarikapun lluqsipuyta qallarikapun hinaspa papanta nin no manachu kay amiguypaq rantiranpaq kay pukllaq masichaypaq rantiranpaq kay tipuchata kay p'achachata nispa kaysi apamunku aynanchallata huch'uychallata pedasuchapi chay telachata kaysi kay tela mana mayqinpipas tarikunchu
mana may hatuna wasikunapipas kay tela vendejkunapipas apakachayankus manas aswan tarinkupashchu manas tarinkuchu chay sininku kay vendejkuna kaytaqa tariwaq nallapin nispa kaytaqa utilizanku kay sacerdotekuna kay obispokunallan kay p'achawanqa p'achakunku nispa kaysi maytataq apasaq nischaqa apamunku kay naman no kay catedral man kaykunaman purichimunku hinaspas aswanpas mana nillankuta imanaqtinta kiwawari kiytari utilizanmani mana mari kumun runachu utilizanman kaytaqa nispa chayqa aswanpas hakuyaqa hawamusunchis pipunin kanman nispa aska chay llaqtamanta kay parrocopas karan kay Ocongatemanta chay pawan ima rispankus aska chay runakunapawan rispankus kiwawamanqa aypanku no hinaspa hap'ita munanku llapan hawamanta narunku iman kurralarunku hap'ita munaspa chaysi aswanpas kay wawaqa qhipachallaman muyuruspa mana kapunchu hinas qhawarukunankupaqqa huk tayankapi chayqa sikchanpi tayankupi Jesus taytanchispuni chakatasqa kapushasqa chaymantataq sut'umushasqa yawar kay waqtanmanta chayta paykuna rikurqanku y chayta rikuspataq kay Marianito maytaq kay amigucha sipirapunkichismi nayta amiguchayta nispa paypis mancharikuypi desmayaspa wañukapllantaq chaymi chaypi p'ampasqa kashallantaq chay Marianito maytapas y kaypiya ihurin kayna waqcha wawaman porque kay waqcha wawa imayna haqay tiempo abandonasqa kashan inocente wawakunaqa kankurik imata nuqanchis mayacharichu asunman turaykuna ñañaykuna aswanpis imaynata nuqanchis achiykusunman kay waqcha wawakunamanpas waqcha masinchikunamanpas runa masinchikunamanpas kaytan yuyarichiwanchis Jesucristo taytanchisqa kay ihuriyninpi kay rayku nuqanchisqa rinchis kay lugar santaqa mana riki huqchu Dioschu sino aswanpas yuyarichiwananchispaq ihurin ajnallataqmi Señor de Huancapas ihurillantaj anqhina unquhyaspa riki huk runa mashkhasqa riki qhalyayta hinaspa Jesus taytanchis huk runaman doctorman tukuspa qhalyachillantaq chaymi riki Señor de Huancapas kasillantaq Señor de Torrechayaqpas kashan huk lugar Torrechayaq sutin chay q'ijllu kan hinaspa kaypi ihurillantaj huk runakunaman chaypis kashillantaq Señor de Pampakuchupas kashan kayna riki sumaqta ihurillantaj runakunaman chaypi huk milagruta hina ihurichin chay qhawarichillantaq kaykunallan kashan turaykuna ñañaykuna chaymi chay lugar santukunata nuqanchisqa peregrinación rinchis y chaytaykuna yuyarishanchis kay taytanchis qoyluriti y paqarin puncha lunes mincha p'unchay martes chaymi kashan día central chaypaq yariki turaykuna ñañaykuna yacharinanchis kashan ñañay Yeni hermana Sara hermana Sabina quizás mana paschay yachayranchis pero chayta willarikushanchis imaynan historian karan quizás brevellapi pero kaymi chayna entonces chayta nispacha nisunmanpis rikikunanqa kay evangelio man haykuykusunchis astawan imamantan kunan domingo p'unchaw taytanchis rimapayawanchis chaypaqllamin k'arikusunchis ñañanchis Yeni maymunayta ñawinchaymunqa ñañay Yeni ñawinchaymusunchis ari kunan p'unchay evangelio kasyan riki evangelio según San Juan hatun t'aqayniymi kasyan 15 yupay huch'uy t'aqaynintaqmi kasyan chunka suqtayuqmanta hasta chunka pusaqniyuqkama nisunmancha turaykuna ñañaykuna riki evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 al 18 chaypaqlla riki maymunayta mink'ariksunchis ñañanchis Yeni ñawinchayamunqa makilla uyarikamusunchis. Diosqa anchatapuni runakunata munakurqan chaymi sapan churinta kachamurqan pipas paypi iñiqa ama wañunanpaq aswanpas wiñay kawsayniyuq kananpaq Diosqa kay pachaman churinta kachamurqan manan runakunata huchachananpaqchu aswanmi runakunata q'ispichinanpaq Diospa churinpi iñiqa mana huchachasqachu paypi mana iñiqmi ichaqa huchachasqaña Diospa sapan churinpi mana iñisqayrayku kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi qampaq gloria kachun apu Jesús llay
chayta ñañaykuna turaykuna maymunayta riki yuyarisianchis kunanqa Santísima Trinidad nisqata chaypaqya hermananchis Sara maymunayta willariwasunchis imamantan chaypi rimapayawasianchis chayta chikachanta riki entendionanchispaq ñañaykuna turaykuna. Uyarisqanchispi hina kay evangeliopi taytanchis papanchis niwasianchis imaynatas pay munakuanchis nuqanchista, no? Nuqanchis munakuasqanchis raykun pay kachamuran wawanta, no? Imaynatas nuqanchis wawan Diosninchispa nishu munasqan, no? Chay hatun sunquyuq papanchis y wawanta kachamun nuqanchis munakuwananchis rayku. Chay resaltación kay evangeliope, no? Amor, nuqanchispis imaynatas munanakuna, imaynatas Diosninchis munakuanchis askata hasta wawantara entregan nuqanchis rayku. Ari, hermana Sara, hermana Sabina, imachatawan yapaysunmanpas. Ari ñañaykunami yapaysunchis kay evangelio nisqapiqa rimarin kay imayna kay hermana Sara rimarimushan hinallataqmi Diosqa llapanchista munakuanchis, pero wakin runakunaqa mantaq ancha krinkuchu, no? Wakin runakunaqa ninku maypi Dios mana nuqaqa yachanichu, Diosqa porque wakin runakuna mana ancha krinkuchu, pero Diosqa también hasta runapura chiqninakuyta kachianku, pero Diosqa mana munanchu chayta, Diosqa munanakunapaq, porque llapa runapas allin kawsanapaq. Por ejemplo, familiankupi imaymana pasayshan hasta k'aminakushanku ima hasta chakrachakunamanta imaraq pileashanku, pues, pero mana chaychu porque sí, pero manataq uyarinchu Diospaq palabranta uyarinmi hinaqa mana chaykunata rimanmanchu, no? Runapura k'aminakunkumanchu, pero pasanpuni pillu nisqa, pero mana chayta rimanmanchu hinallataqmi kay evangelio nisqapi iwallata nin, porque Diosqa munan llapata, hasta nuqanchis ima k'aminakunchis, hasta imaymanakunata rimanchis, pero Diosqa munawanchis llapanchista, hinallataqmi kay chayllata rimarimi. Kusa ñañaykuna turaykuna kay hinaya nisqanku hina ñañanchis Sabina, hermananchis Sara, maymunayta riki rimapayawanchis niwanchis Diosqa munakuqmi. Chaynaya turaykuna ñañaykuna kasyan taytanchis Diosqa may hatun munakuyniyuq kasyan, ari kay munakuaspanchis kay taytanchis quylluritipas maymunayta riki kay peregrinacionpas ihurin imanaqtin sisma munakuasum karan chayqa mana ya kay waqcha wawamanpas ihurinmanchu karan, mana ya chaypi riki kunan puririshasunmanchu karan, pay munaqtinmi nuqanchis kay lugarkunatapish chiyanchis, sichus mana chakinchis makinchis ima kanman chaypas mana ya purita atisunmanchu, sichus mana siminchis kanman o mana yuyayninchis kanmanchu, chayqa mana imatapas ruwayta atisunmanchis turaykuna ñañaykuna. Kaya taytanchis Señor munakuaspanchis maymunayta nuqanchistapas maymunayta nuqanchistapas kamariwanchis, maymunayta kay purininchikunapipas kallpanchawanchis, Espíritu Santo pas kallpanchasqaya nuqanchis kipik tarikushallanchistaq. Chayta nispa kaymi programaykichis Katequistakunaq rimaynin. Hinagatin
turaykuna ñañaykuna chinayama imunayta noqanchis qatirishanchis kay programanchis radial catequistakunaq rimaynin domingo a domingo siempre napaykispapuni riki llapallan maykunapi chaykunapichaw uyarimasianchis iñaq masinchiskuna catequista masinchiskuna chaymantapas riki sapan kallaqtapi kunanqa Santa Misa kunan domingopiqa apariku wakinkunapiqa mana riki chianchis padrinchiskuna chayqa kay nisunmanpis celebración de la palabra liturgia llatarika aparinku catequista masinchiskuna paykunapaqpas sumaq napaykuy kachun ari evangelio manta rimarimusharanchis turaykuna ñañaykuna imayna Dios taytanchis munakuanchis chay munakuywanmi Jesus taytanchista wawanta churinta apachimanchis chaymantataq niwanchis riki manan sapallaykichischu kankis pips maypis nuqapi iñin chayqa wiñay kawsayniyuq kanqa kay wiñay kawsay quwaqninchis kallpanchawaqninchismi kasyan Espíritu Santo kimiki Santísima Trinidad nisqa kashan chaypaqya astawan mat'irinanchispaq mat'iparinanchispaq mañaykusunchis valiykusunchis hermananchis Sara astawan mat'ipamunqa ñañay Sara ama hinachu astawan rimarisunchis kay evangelionchismanta uyarimusqanchis hina Dios ninchispa palabran nishan taytanchis Diosi anchata runata munan noqanchista llapanchista munakuanchis Dios ninchis anchata chaymi kunan p'unchay kay hatun fiesta Santísima Trinidad nisqa chaypi noqanchispa huk hatun ejemplo Santísima Trinidad porque chay Santísima Trinidad pen kashan Padre, Hijo y Espíritu Santo kinsantinkun imainan riki redondo kanman o triángulo pues a veces normalmente Santísima Trinidad taja representachis triángulo van riki imanaqtinta manan kancho hallarini ni tukukuynin sino ajnallapi kasian entonces chaymi huk hatun ejemplo noqanchispaq imaynata noqanchispaq munanakunanchis runa masinchiswan runa pura familiantinchispi trabajopi maypiña kaspapas noqanchista chay taytanchispa ejemplontan hapinanchis munanakuypi ¿no? Entonces paymi primer ejemplo de amor para nosotros, ¿no? Chay a veces noqanchispa runa kayninchispi chay pecado originalwan irisqa kashanchis sunqunchispi siempre kampuni imaymanapas, ¿no? Sunqunchispi manan chayna purucho chay amorninchis munakuyninchis runakuna pura a veces kampuni hawanakuy imapas, ¿no? De cada uno, pero kay ejemplo taytanchista noqanchis hapinanchis Dios ninchispa ejemplo kay paypa palabran niwashanchis anchata munakun Dios ninchis runakunata chaymi hasta churintaraq pay entregaran noqanchis rayku, ¿no? A veces noqanchis kanchis egoísta ya manan imachallatapas compartinchichu familia pipas o vecinontinpipas, ¿no? Porque a veces kan en noqanchis ujupi envidia sonqunchispi pero noqanchis kay ejemplo taytanchismanta hapinanchis hinaspa noqanchis munanakunanchis imaypita qallarinan chay amor familiapi, ¿no? Si noqanchis wawanchis wawakunata yachachisun warmi qhari esposa munanakunqaku wawakunata chaypi edukanqaku entonces sociedad pipas wawakuna wiñaspa aqnakanqaku pero si en cambio wasipi kashan riki imaymanapas mana comprensión imaymanapas kan entonces wawakunapi chayna wiñanqaku y chaynallataq kanqa familianpi paykunapas, ¿no? Pero claro mana nisunmanchu wasipiqa pura mana ima problema pues kanmanchu no sino que siempre va a haber pero chaymanta kanan perdón diálogo arregla no sumaqta kawsana familia perdón mañaykuspa wawakunata yachachispa taytanchismanta, ¿no? Entonces chayman noqanchista kay Dios pa palabran wajamuashanchis, ¿no? Munanakuita sobre todo kay palabrata kunan kay domingo Santísima Trinidad punchaypi resaltasunchis amor, ¿ya? Entonces kayta aplicasunchis vidanchispi familiar vidanchispi noqayku pues hermanakuna hina tiyayku comunidadpi ashka hermanakuna pero también chaypipas kanan amor entre hermanas, ¿no? Chayman noqa kay domingo Santísima Trinidadpi invitaykiku. Añay hermana Sara hinallataq rikikunanqa astawan matipayrimusunchis ki munakuymanta que imaraykuchis yuyarishanchis kay Santísima Trinidad nisqata chaypaqya astawan matiparimunqa ñañanchis Yeni hermanita Yeni ama hinachu astawan matiparisunchis Ichaqa ñañaykuna turaykuna
noqa matiparisaq kay Santa Qillqamanta y nishawanchis kay Santa Qillqapi sinchitapuni runakuna munanakunanchis porque Dios Padre noqanchis kamaqninchis sinchita munakuwaranchis sinchita munakuwaspanchis noqanchistapas kamawaranchis haqay tiempupi sinchitapuni runakunata munakuran niwanchismi pay mastaraq kay ima cosaskunamantapas kay animalkunamanta llapan cosasmanta masta munakuwaspanchis noqanchista kamawaranchis chaynallataq noqanchispas munakunallanchista munakuywan ruwananchis ima ruwasqanchistapas munakuspa ruwananchis Diosta munakuspa pay munakuwanchis hasta kunanpacha kamapas cruzpiraq nisha imananchis sara kuna cruzpiraq pay wañuran entregakun pay sinchita munakuwaspanchis Jesus churinti chaqa kay pachaman mantamuna riki paywan paypi chawpinpi qispita tarinanchispaq chay yachakaman ñañay Ñay hermana Jenny, hermana Sabina, astawanchi imatawanchi yapaysuma. Ari ñañay kunam kay rimarimusaq kunan imaymi kay hermana Sara nisqanpi hina Diosqa anchatapuni riki munarquran porque Diosqa munakun runakunata pero runakunapas mana anchatachu munanakunchis ñuqanchis pura imaymana chiqninakuy no sé imaymana pasawanchis pero a veces mana llanka karpanchu mana a veces qullqi faltayarpan wasipi naspa imaymata k'aminakushanchis pero wasipi pero mana Diosta mañakunchu mana porque wakinqa llank'allapiña piensashanku mana Diosta mañakunkuñachu porque Diosta mañakunkuma Diosta rezakunkuma tutapis manaña hay veces manaña Diosta rezakunkuñachu porque mana rezakuspallaña puñunku si rezakunkuma Diosta mañakunkuma pero mana wasinkupi faltanchu pan de cada día kay Kusa ñañaykuna turaykuna kay hinaya kashan kay Santísima Trinidad noqanchis yuyarinchis imaraykuchus manan kinsachu Dios nitaqmi riki sapaq chariki Espíritu Santo sapaq chariki Jesús qriki sapaq chariki Dios taytanchis qriki nispachu nisum sino ch'ullallan porque imanaqti maypachanchus Jesús taytanchis cruz patapi chakatasqa wañupunchayqa acaso rininchuri iman sutin akas kutipakunchu natari taytanta acaso ninchu ya imapaq nuqata apamuranki nuqari imarayku nuqa mucho emanchu kirunakunarayku nispacha acaso kutipakunchi mananchi sino aswanpas nin padre ¿por qué me has abandonado nispalla nin y chaymantapas aswanpas nin munayniki ruwasqa kachu nispa kirayku Jesúsqa obediente taytanta obediente no porque munaku Diospas mutakullantaq wawanta y chay munakuytataq responden kay obedienciawan y chaymantataq niriki kay Espíritu Santo paq kallpamaran kunanqa sapallaykichikchu kankis aswanpas Espíritu Santo qankunaswan kanqa nispa chirayku nuqanchis riki kallpanchaqninchis Espíritu Santoqa chaskinchis kay sacramentokunapi chaskiranchis por ejemplo kay semana pasaqtapuni kay confirmación nisqakuna apariyku no chaypi imaraykuchus Espíritu Santo hamininta yuyariranchis chayrayku apariku y Espíritu Santoqa kallpanchaqninchis nuqanchiswan sapa p'unchay hina kasya nuqanchista puririchiwanchis nuqanchista kallpancharichiwanchis y Espíritu Santo munakuyniwanmi hermananchikunapas ki congregación manpas haykurinku manachus ki Espíritu Santo kallpan kanman karanchika manaya paykunapas haykurinku manchu kara claro ejemplo kasiyari que hermananchis Jenny kaypi maymunayta acompañawananchis escuelanchis catequesispi purita qallariranchis paywan maymunayta pero con qayllariki kay congregación man paypas disitikapu y maymunay kashan Espíritu Santo munayninwan atiyninwan y ñañay Jenny hasta nuqaykupas riki
kay vocación manta rimarita munayku hermana Sara imanaqtinchis kunan tiempo wayna sipaskunaqa kay mundowan kuskaya kashanku kashkasqa hinaspa masta chinkayta munashanku a veces manaña Dios mantapas nisqayki hina yuyarikapunkuchu mañana munanakuy kañachu imapas pasaron problemachis karon tayta mamankuwan ma munakunkuchu sino asampas ninku wañurapullasaqña sipirakapullasaqña siq'urakapullasaqña nispa y eso no es amor, ¿no? Es que no primero mana pay munakunchu chaymantapas tayta mamankunatapas mana munakullantaqchu imata munakuykanchu chayqa mana Dios ninchista munakapunñachu riki chayqa yanqayri masuma munakuni nispapas, ¿no? Y entonces china mana munakuqta kanchayqa yanqacha riki enamoradotapas nisuma riki te amo nispa manta hampuna munakunchuk imapas pasaron chaytaq siq'urakapusaq nispa rimashanki chayqa manaña munakuy kapullantaqchu, ¿no? Y chikuna mana pasarinanpaq a veces thaq kawsayta tarinanchispaq nuqanchis puririnchis ya mascarinchis maymunayta kay vocacionkunapi y maymunay nuqa sintikuna alegre imanaqtinchis hermananchikunapas ña puriyta qallarinkuña yastaña kay etapakunapas kayña riki estudianankupaq yasta seguirishankuña chipaq ya hermananchis yeni riki maymunayta acompañawaranchis nisqaypis hina kunanqa yasta paypis riki kay ñampiña purikushan imanaqtinmi hermana yeni pasapuranki kay congregacionman imanaqtinmi pin waqyamurasunki o pichmin k'aramurasunkipas hakurishasun nispachu o imanaqtinmi qaripuranki kay congregacionman hermana Yeni. Ichaqa ñañay Rosemary noqa quni añayta sinchi añayta puni Dios taytanchisman porque sichus kay pachallapi o sea kay pachapi kashaspa noqa imam tumaymanpas imam wajiriman karan mal puriman manacha kay pichu tarikushayman karan agradecene familiay ukupi papaypas katikista hermanuykunapas sumaq paykuna Diosman kutirikuq kanku hinaspa paykuna más que todo noqaman huk ejemplota quwanku papaypas niwan alliñanpi purinayki siempre pone Dios ninchisman kutirikuspa Dios ninchisman añayta quspa purinayki nispa hinaspa noqa kay congregacionman chayarini masta taytanchista munakuspa no es que mana noqa sichus mana munakuyman chayqa manacha kay pichu kashayman Añay hermana Yeni ari munakuywan punia imatapas nuqanchispis ruwarinchis paypa nisqan hina Diosta munakuyninwanmi pitaq maytaq waqyaran paytapas Espíritu Santo ya es un llamado, ¿no? Es un llamado. Dios ninchisqa waqyawanchis llapanchista desde que mamanchis wiksanmanta pachis aqllawanchis, ¿no? Por ejemplo, hermananchis Yeni kaynapaq aqllasqa karan ki congregacionkunaman purinanpaq chayna llapanchis kanchis waqyarisqa catequista kanapaq takiq kanapaq tukuypaq, no? Padrekunapaqpas riki waqyakullankutaq paykunapaq waqyarikuy kallantaq kay sacerdocio puriyninkupaqpas mana yanqallachu sino mamanchispa wiksanmanta pacharaqmi aqllasqaña kanchis. Hermana Sara nuqapas tapuykita munayki imaynan kay congregación kunapi kawsarinkichis pikunan kankichis pikunan haykuyta atinkuman común sipaskunallachu haykuyta atinkuman wayna sipaskunallachu ichari machu payapas haykuyta atinmanraqchu ki congregación kunaman hermana Sara. Bueno, noqapis taytachanchista agradecene kay oportunidadta quwasqanta kayman hamunaypaq y noqamin k'arikuyman llapan chikakunata también noqayku nisqayku hina kayku hermanas misioneras siervas de los pobres pero kan 15 rama noqayku congregación nikupi hermanakuna kallantaq sacerdotekuna y matrimoniokunapis kallantaq consagrakunku familia entero taytanchisman servinanpaq y padrekunapis kallantaq y noqayku hermanakuna kayku entonces noqaykuman haykumun chikakuna, no? Hasta cuarto, quinto de secundaria
chaypas colegio tukuqkunapas aykumullankumantaqmi como hermana Jenny pues aykumuranriki ña colegio tukusqaña, entonces kay pay kashan etapa postulantado nisqapi. Chaymanta kan huk etapakuna hasta noqajina kay votos perpetuos nisqaman chayananpaq, ¿no? Pero haykumunkuman jovenkuna, chikakuna cuarto, quinto, hasta tercero, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, chay wasi como no hay como congregación, entonces no hay kuñaña yachachiko formaiko, chay chikakunata, ¿no? Chay taitanchisman entrega kunampa. Pero importante no hanchis hermananchis Rosemary nisqampejina no hanchis son junches ujupe siempre Dios ninches llapanchis tan guajawanchis, ya ima sea matrimonio pachus o vida religiosa pachpas. Entonces vida religiosa pach no japes taitanchis guajawanchis, ¿no? No sé, kanman padre chaupininta, compañeran chaupininta, emainantip taitanchis servicun ukruna kunamanta vocación nin chisman chayamunanpaq, ¿no? Kunan tiempo moderna nisqanchispi kashan medios de comunicación, ¿no? A veces Facebook, en chay redes sociales pe tarillasunmantaq, ¿no? Entonces chaymi mayormente chikakuna noqaykuman chayamullantaq chayninta, ¿no? Noqaqa una eña aykumurani kay congregación nima chay chika yaraq kashaspa noqapis tarirani pero manan medios redes sociales pichu sino hermanakunata riqsispa noqapas noqaqani abanca y lado llaqtamanta, entonces noqa aykumurani kay congregación hace 24 años qhipanta. Entonces imaynatotaq kayman chayamurani pues noqapas gracias a Dios pa mantaytay yachachiwaranku taytachamanta siempre rimapaywaranku noqapas campomanta kani chay a veces campopi no papanchis mantan siempre taytachaman yachachiwanchis taytachamanta no noqa chayta yachachiwaranku wawachamanta kasqaymanta pacha entonces Cuscoman hamuspa chay hermanakunata riqsispan noqa kayman haykupurani, no, pero a la vista chay vocación niki kaqtenqa pues siempre gustasun que pon ima rezaypas imapas no taytachaman, entonces chay maskashan, no, porque no hanchis llapan runan felicidad ninchista maskashunchis siempre. Ya a veces panta kunya felicidad kashampacha no sé imapi fiesta kunapi imakunapi a veces diversión kunapi, no, a veces equivoca con jovenkuna manan allintacho discerninku son junku ujupi ima maypin kasen plena felicidad no haqpa vidaypi, entonces a veces equivoca con chaymi siempre rezakunanchis taytanchis recto ñanta rikuchiwananchispa porque llapanchis ña vocación ninchis kanña pero a veces no hanchis me equivocas jajacanchis, ya mana allinta Dios pa cimienta uyarispa. Kusaña ñaykuna turaykuna chinay kashamay munayta kay testimonios kunapas riki kay vida consagrada man puririnanchispaq llapanchis mink'asqa kanchis maymaña chaymaña waqhariwanchis Jesucristo taytanchis chaypas llank'ananchistaqmi munakuywantajmi nuqanchis rurariranchis chayta nispa kaypi ñankashan programaykichis katikistakuna rimayni kunanqa Dios yupaychana takiwanña chawpinasunchis. Dios ni mañana muy que con gracia que tan coicuaico inglés que me chenaipa yapta que tan kawanaipa inglés que me chenaipa yapta que tan kawanaipa Dios ni mañana muy que Yana pañiquita Dios ni mañana muy quien con ojato yana pañiquita Santa Biblia kawanaipa si me quita kuntanaipa Santa Biblia kawanaipa si me quita kuntanaipa Dios niñay, mañana muy pico, japa gracia y quita, y a la peñiquita, iglesia y quita mi chinaipa, yacta y quita kawanaipa, ¿sí o no? Padre Mateo por Paucartambo, Padre Emiliano Colquepata,
Chaynaya turaykuna ñañaykuna maymunayta kunanqa domingo 31 de mayo killa pasarapun junio killa ñachiyaramusyan ari turaykuna ñañaykuna noqanchispas kunanqa maykusisqa purinanchis domingo día del Señor, solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios taytanchis maymunaykuyta riki noqanchista qhawrichiwanchis y siempre kay munakuyninta noqanchis sapa p'unchaw noqanchis kawsanchis imanaqtinchus Espíritu Santo noqanchis kushka kashan y kay kallpanchayniwan noqanchis Jesucristo taytanchispa ñanninta qatikunchis y Jesucristo taytanchispa ñanninta qatikuspataq Dios yayaman chayanchis llapanchis noqanchispas chaymi Jesús miriki michiqninchis Jesús mi alliqñanchikqa kawsay nispa noqanchis maykuti rimanchis chayqa Santísima Trinidadta kunanqa yuyarinchis turaykuna ñañaykuna chayta nispa mink'akuykunapas kashami ari noqaykupas desde el centro de formación desde el Centro Arquidiocesano de la Formación en la Fe Manuel Montero son con manta pachan minkarikamuiku ari catequistakunapaq riki llapallan catequista masiykunapaq kay cursukunapas aparikamushan sapanka llaqtakunapi sapanka decanaturakunapi chaypaqya minkarikusunchis kay 5 y 6 de junio p'unchawpin kasi ariki turaykuna ñañaykuna curso de formación para catequistas de la decanatura Quispicanchi hinallataq decanatura Sagrario y decanatura de Anta maypin aparikunqa kay escuela catequesis rural kay San Jerónimo llaqtapi ima horas manta viernes tarde manta riki pescadoras tardiakuy manta riki qallariyusunchis hayk'aqkama hasta sábado ch'isyaqtin riki ch'isyasunchis kay escuela catequesis llanchispi maymunayta puririmunaykis kanqa Quispicanchi manta hamunaykis kanqa catequistakuna puririmunaykis kanqa kay 5 y 6 de junio nisqapi mayman kay escuela catequesisman chayman a ver Quispicanchikuna puririmunaykichis kanqa q'asqa hinallataq waro andawaylillas chaymantapas riki urcos qankunaspas puririmunaykisia turaykuna ñañaykuna chaymantapas aswanpas decanatura Sagrario puririmunaykis kanqa riki parroquia de Huancaro parroquia de Qorqa Almudena kay decanaturaman perteneciqkuna Anta llaqtamantataq riki puririmunaykichis kanqa Huarocondo Anta Limatambo Chinchaypugio Pukyura Anta la capital qankunas puririmunaykis kanqa kay escuela catequesis ninchisman chaypi maymunayta yacharikusunchis chaypi suyarishasaykiku turaykuna ñañaykuna chayta nispa ari maymunayta tukuyapunchis ki programanchis catequistakunaq rimayni y siempre vocacionkunawanpas noqanchis mañakusunchis ya amayakunallanchu kachun kunan visitaraman llaqtinchischu nasunchis sino siempre mañakunanchis kanqa sacerdotonchikkunapaq hinallataq religioschanchiskunapaqpas noqanchispaqpas catequisman anchipi munakuypis kashan chaytaqchi kanmanpas riki amor al prójimo hinallataq kay Diosninchispa munakuyninpis chiya kashan turaykuna ñañaykuna chayta nispa ari despidiyakapusunchis hermana Sara hasta otra oportunidad gracias por la visita hermana paykunapas kashanku hermanitas siervas de los pobres paykunapas despidiyakapunqaku hermana Sara huk kutimuypi ñacha tuparukusunchis kay programanchis ña tukurakapuña. Gracias llapan uyarikukunapaq y Dios munaqtin hukpi ñacha tupayrusunchis rikunakusunchis. Gracias. Hinallataq hermananchis Yenipas despidiyakapullanqataq kay programanchista ña tukuyapunanchis patapiña kasianchis. Gracias llapallaykichiswan noqawanqa huk kutin kamaña noqapas mañakamshaykis llapallaykichispaq catequistakunapaq llapan intiru suyupaq noqa mañapusaykichis taytanchismanta y qankunapas mañapuwaychis noqaykupaq más que todo vocacionpaq mañapuwaychis sacerdotenchiskunapaq hermananchiskunapaq más kanankupaq kay iñininchista Masta. Noqa sobre todo invitasaq jovenkunata chikakunata si es que qankunas más información ta munaspa noqaykumanta entonces acercakamunkichis kay escuela catequesisman chayman o si no también noqa nisqaykichis kay ima celular ima numeromi comunicakamuaqchis kashan 984 001317 Chatao hermana 984
001317. Maypitaq wasikichis hamunkumanchik hermana? Si es que wasi como hamuita munaspaja kashan kay wichaynapi Santa María, barrio Santa María anchaypi, kay wichay Larapan nisqanku anchaypi kashan. Ya hermana, kusa chaymanchik entonces tirarimunqaku y uqtapukuychapawan kayrunman hermana. Nuqa hayk'uruyman chaymanta lluqsimuyta atiruymanchu icha manachu wiñaypaqchip qhipkapuyman anchita Ya, ñaja nisharaykichis ña chay chikakuna haykumun, ¿no? Por eso haykumunku, por ejemplo, tercero, cuarto, quinto de secundario, o si no, hermana Jenny hina ña colegiota tukuruspa, chay aspirantado nisqanchis tiempo de formación chaypi chikakunaqa discernienku, o sea chaypi rikunku si es que paypaqchu chay vocación chay paychu chay aspirante kaspa pay rikun, no noqayku waqcha wawakunawan llank'ayku kan huk hogarniyku, entonces chaypi chay aspirantikuna o hermana hina postulantikuna hermanakuna hina yanapawanku wawakunata cuidayta, paykuna participan con noqayku resasaykupi, también rinku misión kunaman porque manan noqayku wasillapichu tiyayku hogarllapichu, sino noqayku riku entre llaqtakunata atiendeq catequesis man yachachiq, no wakin tal vez riqsiwasankichispascha porque noqayku riku misión man ashka llaqtakunata kay alrededor de Cuscopi, Puno ladoman, na Apurímac ladowan manpas rillaykutaq, entonces noqayku yachachik chay misión, noqayku kayku misionera, entonces chay chikakuna haykuspaqa chay noqayku ruwasaykunata rikun experiencia hinaya chay tiempo aspirantado postulantado, si chay tukuyta paykuna sunqunkupi rikurcha llapan llank'asaykuta rikuruspa paykuna ninku, no manan kayqa nuqapaqchu, entonces mana ya pipis noqayku a la fuerzatachu hapiyku, no porque nishanchis meriki chay vida religiosa vocación manan a la fuerzachu, no entonces vocación si noqa kanin sunqu riki generoso, entonces noqa waqcha wawakunaman vidayta waqcha wawakuna rayku Dios primero amor a Dios chay nishuta noqa taytachata munakuni, entonces chay vidayta noqa qusaq consagrasaq waqcha wawakuna yanapanaypaq waqcha runakuna yanapanaypaq, o sea, yo primero amo a Dios, después consecuencia amor al prójimo, no waqcha wawakunata misión kunaman ri chaykunata, pero tapukusqayki hina chikakunaqa discerninku, ya mana noqayku a la fuerza tachu quedakunayki, no para siempre mana. Por eso chay tiempo de formación, no chay mantaña allinta discerniruspa, o sea rikuruspa si es paykunapas manachus paykuna sentingu si es para él, entonces queda kapun noqa hina ni digamos ne qharikunapaqpas kallantaqmi, no sacerdotekuna chay jovenkuna igual kaypi qankuna si jovenkuna chikukuna kachan seminarista kayta munan sacerdote kayta munankichis chayqa igual kayma hamullaq tapkuachis catequistakunata hermanunchikkunata igual también chay numerota waqhakamunkichis chayqa noqa aswanta contactamos qaykichis padre sacerdotekunawan maypis hermanay qhari kunari estudianku manachariki warmikunanku sino may lado pika paykunaqa kashan andawaylillas chaypin kashan sacerdotenchispa wasinku payku kashan ciudad de los muchachos nisqanku chay kashan noqayku kay Cuscopi pay padrinchiskunañataqmi andawaylillas llaqtapi kashanku. Kusa hermana Sara, entonces yachasqanchis hinakunanqa waynakunapas qharipas sipaspas warmikunapas ña yachanchis ña Qusqu llaqtapi warmikuna riki qallarita atinkichisma sumaqta tapurikuspa puririta qharikunataq riki Andawayllis llaqtaman rispanchis, pero más que todo waqharimunakachun hermanama otaqchis riki tapuykuwasi kaypipas riki kay escuela catequesis maytan risaqku nispa maypin purito astawan información qunaykunasqa chayta nispaqa, entonces hermanaykunaqa hermana Sabina despediyakapsunchis. Llapallaykis allin yakachun kunan allin p'unchaykachun kankunapaq llapallaykis. Kusa ñañay Sabina hinaqa riki may llaqtamanta ñañay Sabina kasqayki? Cotabambas larmanta. Cotabambas, Tambobamba, Qoyllurki, Jakira, Mara, qankunaspapas sumaq napaykuykachun ari chaymantapas uyarimanchismi
qaykutawanpas llaqtaqa yaqaya Chinchaypuk llaqtawanqa cercaña kashan, paykunapaq chimpachallami kashan, paypas riki vocación yaqapas llaqtamasi hinaraqa paypas kashan porque nuqapas chimpallanmanta kani chayqa turaykuna ñañaykuna chayna vida religiosamanpas consagradamanpas puririnchis mana kanchu imapas mana si munakuy kan chayqa maytapas purinki asichus mana munakuy wanwanki chayqa aqnallapi qillakuypas hapuanchis chayqa aqna mana imatapas ruwasunmanchu chayta nispa tukyakapunchis ki programanchis catequistakunaq rimayni hermana Sara, hermana Jenny, hermana Sabina amaya kay primera vez llachu visitaymayku sino sapa kutimpas anchinata visitanakuspa nuqaykupas amshallasaqkutaqcha qankunaspas y añay gracias kay tiempo churaykamusqaykismanta y catequista masiykuna paykunapaqpas mañaykampasunchis y kay domingo de la Santísima Trinidad munakuymanta kasihan Dios taytanchispa munakuynin hatun munakuynin kachun qankunaspaqpas kachun chayta nispa tukyapunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinata kachun Jesús tupananchiskama tinkunanchiskama.